daron shpirtin Να vëllezër. ευχαριστούμε τον Κύριο μας αξίων να είμαστε στην παρουσία Του, E falenderojmë Zotin se na dënjësoi të jemi në μέσα prezencën στην e Tij, Εκκλησία του Χριστού, brenda në kishën e Krishtit, που είναι ο στήλος και η δρόμη της αληθείας. është shtylla dhe reja së vërtetës. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αισθανόμαστε ασφαλείς. Brenda në kishën e Krishtit jemi të siguruar, Γιατί απολαμβάνουμε την παρουσία του Κυρίου μας, sepse shijojmë prezencën e Θεός Perëndis, είναι μαζί μας, Zoti është me ne, ο λόγος τον οποίο μας χαρίζει ο Κύριος fjala që ai na e dhuron, τρέφει τις ψυχές μας. ushqen shpirtat tanë. Είναι ευλογία Θεού το ότι είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού. Është bekim i madh të jemi në kishën e Krishtit. Και πρέπει πάντοτε να είμαστε μες στην Εκκλησία του Χριστού Dhe duhet që gjithmonë të jemi në kishën e Krishtit. για να ακούμε όλα αυτά τα οποία έχει ο Κύριος να μας πει. Që të dëgjojmë të gjitha ato që ai ka përgatitur për ne. Όταν είμαστε στην Εκκλησία τα ξεχνάμε όλα. Kur jemi në kishë harrojmë të gjitha. Ξεχνάμε τα πάντα. Harrojmë gjithçka. Το μόνο που βλέπουμε είναι το Χριστό και το πρόσωπό του. Vetëm e që shikojmë është fytyra e Krishtit dhe Krishtit. Όπως είπε ο αδερφός ο Σπύρος, Siç tha Spirua, ένα θα ζητώ από τον Κύριο, το πάντα θα ζητώ. një gjë do kërkoj dhe atë do kërkoj gjithmonë, Να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου, të banoj gjithmonë në shtëpinë e Zotit, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου και να θεωρώ το πρόσωπο αυτού. që të jenë të banoj në shtëpinë e Tij dhe të shikoj fytyrën Είναι e ο Tij. Χριστός μας αυτή την ώρα αυτή. Kur thumi të thënë është Krishti vëllezër. Όπου είναι δύο-τρεις συνδυμένοι στο όνομά μου, ξέρουμε και εγώ το μέσα αυτού. Ku 2 dhe 3 mbledhen në emrin e Tij, aty jam edhe unë ndësysh Και të αν Zotit. θέλουμε πράγματι να λογηθούμε, Dhe në qoftë se duam me të vërtetë të να bekohemi, πιστέψουμε ότι ο Κύριος είναι εδώ. të besojmë që Zoti është këtu tani. Στην αρχή της Χριστός μου, Në fillim të besimit tim, δεν έφτιαχνα το σπίτι μου εκεί πέρα, στην άλλη μου. kur unë ndërtoja shtëpinë time, Ζητούσα έναν άνθρωπο, ας πούμε, για να μπορέσει να με βοηθήσει, ας πούμε, σε αυτό. i thash njeriu që të më ndihmonte ai për punën, Γιατί φοβόμουν τους ανθρώπους, sepse kisha frikë njerëzit, πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό, πώς θα το κάνουν αυτό. si mund ta bëjnë këtë atë ndërtimin. Εγώ πήγαινα στην εκκλησία, θέλω να πηγαίνω στον Χριστό, στην εκκλησία του Χριστού. Unë shkoja në kishë, vija në kishën e Δεν Krishtit είχα πολύ χρόνο να ασχοληθώ με αυτό. dhe nuk kisha shumë kohë të merresha me shtëpinë. Είπε σε έναν αδερφό στην νίκη, λέω, ας πούμε, έτσι και έτσι, λέω, το θα Dhe κάνω. i thash një vllai në Mikë që kështu kështu, Μου λέγω, δεν ασχολούμαι, λέω, αυτά τα πράγματα τώρα, λέει, γιατί είμαι στη σύνταξη, λέει, δεν ασχολούμαι. më tha i vllai që unë tani jam në pension dhe nuk merrem me këto punë, Αλλά ξέρω κάποιον που θα τον συστήσω. por ditë ke që ja, do të them. Δεν είναι χριστιανό, λέω, να όμως θα σε βοηθήσει. Më tha që nuk është krishterë, por do të ndihmojë. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος εκεί Dhe kështu erdhi ai njeriu και άρχισε να εργάζεται μέσα σε αυτή την οικοδομή. dhe filloi të ndërtonte atë ndërtesën time. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάω από την νίκη να πάω στον άλλη μου για να τον επιβλέπω. Sepse unë nuk mund të shkoja nga Nika dhe tek vendet ku bëhej shtëpia. Αυτός όμως από την μέρα που άρχισε να δουλεύει στον χώρο αυτό, Por ai njeriu nga dita që filloi të punonte atje, άρχισε να αισθάνεται κάτι πολύ σημαντικό. filloi të ndjente diçka shumë të rëndësishme. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Nuk mundi ta kuptonte Έστειλε λοιπόν τη γυναίκα του να φτιάξει τα πόδια της εμένα. dhe ai dërgoi gruan e tij që të tek unë tek zyra ime të rregullonte vendet e saj. Ήρθε η γυναίκα του λοιπόν στο γιατρείο, Erdhi ajo gruaja tek unë, η γυναίκα η οποία ήταν προσωπικότατη, një grua e cila ishte nga bota, με τα παντελόνια της, με τα αντισήματά της, me veshin e saj, me pantallona, me lyerjen e saj. και όπως δούλευα εκεί την ώρα, με παίρνει ένας αδερφός από τη Βούλα τηλέφωνο. Dhe ndërkohë që punoja mbi vendet e saj, më mori një vlla nga Vula në telefon. Λέει αδερφέ μου, η κόρη μου δεν έχει φορέσει ποτέ λέει, που στάνει όλο παντελόνια. Θέλει να ακούσει το λόγο του Θεού. Dhe i thotë ai vllai që vajza ime nuk ka veshur kurrë të fustan dhe do të vijë të dëgjoj fjalën e Zotit. Δεν έχει φορέσει ποτέ της. Πώς θα έρθει. Dhe nuk ka veshur kurrë tha fustan, si mund të vi në kish? Με το παντελόνι. Dhe i thashë të vinë pantallona, Γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου. sepse ai që ndryshon zemrat e njerëzve të Zotit Όταν αναγεννηθεί θα θέλει να το βλέπει. dhe kur ta rilindi Zoti do të ndryshoj këto. Και άκουγε αυτή δίπλα και μου λέει, σε αλήθεια μου λέει, Dhe ajo që pacientja më dëgjonte dhe më tha që kjo është e vërtet, παντελόνια λέει στην εκκλησία. është e vërtet me pantallona në kish. Το κορίτσι του Κύριος ήταν δημιουργήσει τη ζωή του ανθρώπου, θα αλλάζει όλα. Dhe i thashë në qoftë se Zoti kur të veprojë në zemrën e njeriu do të ndryshojë diçka. Και δεν θέλει ο άνθρωπος ο Θεός να βλέπει πλέον σε αυτά, αλλά σε αυτά τα οποία θέλει ο Κύριος. Δεν θέλει ο άνθρωπος να βλέπει σε αυτά, αλλά σε αυτά τα οποία θέλει ο Κύριος. Dhe nuk do njeriu të shikojë tek ato që e shkon, por tek ato që do Zoti të shikojë. Λέει θέλω να έρθω κι εγώ. Dhe ajo më tha që duhet të vi dhe unë. Πήρε λοιπόν και στο σπίτι με τον άντρα της, με τον άντρα της, Erdhi tek shtëpia ime bashkë me burrin e saj. και ένας άλλος αδερφός, ας πούμε, τη γυναίκα, δεξιά του να ήμασταν, Erdhi një vëlla bashkë me nusën e tij, ishin 6 veta, και αρχίσαμε να διαβάζουμε τον λόγο του Θεού. dhe fillon të lexonin fjalën e Zotit. Και διάβασα αυτό που βλέπουμε δύο-τρεις συνδυμένοι στον μάμα και είμαι και εγώ εδώ μέσα αυτό. Edhe lexova atje ku thot ku 2 dhe 3 mblidhen në emrin tim, aty jam edhe unë ndisjush. Και είπα αυτή η γυναίκα, λέει, είναι εδώ ο Χριστός. Dhe ajo gruaja pyeti, a është këtu Zoti? Λέω που είναι δύο-τρεις συνδυμένοι στον μάμα και είμαι και εγώ εδώ μέσα αυτό. Dhe i thash që ku 2 dhe 3 mblidhen në emrin tim, aty jam unë thot Zoti. Για τον Χριστό δεν είμαστε εδώ. Për Krishtin nuk jemi këtu. Να ακούσουμε τον λόγο του Θεού, δεν είμαστε εδώ. Që të dëgjojmë fjalën e Zotit, nuk jemi Είναι εδώ këtu. ο Κύριος.
Është këtu Zoti. Είναι εδώ μου λέει ο Χριστός. Dhe më thotë është këtu Krishti. Λέω θέλεις να το πω δυνατό ότι διαπιστώσω ότι είναι πράγματι εδώ Κύριος. Edhe i thash, do me të vërtet ta vërtetosh që është këtu. Λέει ναι. Më tha po. Εγώ να πεις και να πεις Κύριε αν είσαι εδώ θέλω να πεις και να με Do επισκεφτείς. ulem në gjujë dhe do t'i thoj që nëse këtu Zot, do të vitë më vizitosh. Θέλω να σε γνωρίσω κι εγώ. Duhet të të njoh dhe unë. Γονατίσαμε εκεί κάπου λίγο. Ulëm në gjunjë dhe Και më έγινε ο Χριστός. dhe për paka heqën ndodhi o Zot. Σκοτωθίεψε να φωνάζει Αλληλούια. Ajo ngri duar lart për parë e saj dhe të feriste. Ο άντρας με κοίταζε. Ai buri saj më shikonte Λέω μη φοβάσαι είναι σε καλά χέρια. edhe i thash mos ke frikë se janë duart të sigurta. Όταν σηκώθηκε μα ξαπέλια δύο ώρες. Dhe kur u ngritëm që na lutja, filloi të na përgjafon të Άλλαξε η pyetje. ζωή της εντελώς. Jeta e saj ndryshoi 100%. Να νέο κτίσμα Χριστό Ιησούρα. U bë një jetë e re në Krishtin Jezus. Ο Κύριος είναι εδώ, αδερφοί. Zoti është këtu, vëllezër. Πρέπει να τον γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε δηλαδή αυτό το λόγο που ακούμε, να τον γνωρίσουμε πράγματι είναι αληθινός. Nuk duhet që këtë fjalë që ne themi ta njohim me të vërtetë që është e vërtetë. Και να ζητήσουμε από τον Κύριο αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Nuk duhet të kërkojmë nga Zoti atë që kemi nevojë. Αφού είναι εδώ ο Κύριος. Zoti është këtu tani. Προς ο πρώτος από όλους μας έρχεται ο Χριστός μας. I pari që vjen para nesh është Krishti. Γιατί έρχεται για να μας ευλογήσει. Pse vjen? Që të na bekojë. Ο λόγος του διαπνέματος Αγίου κηρύττεται. Fjala predikohet nga fryma e shenjtë Και γύρει στις καρδιές μας. dhe prek zemrat tona. Μας τελευταίες ημέρες ο Κύριος έρχεται, αδερφοί. Jemi në orët e fundit dhe Zoti po Πρέπει vjen να dhe προσέξουμε ιδιαίτερα αυτόν τον χάρτη. duhet ta kemi kujdes dhe me erën e Zotit. Ο Κύριος θέλει να πάμε κοντά του. Zoti do të vëmë afër tij, Να ζήσουμε αιώνια μαζί του. të jetojmë në përjetësi me Και të. εμείς πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά του λόγου. Dhe duhet ta marrim me fjalën e Zotit, duhet ta marrim seriozisht. Ο Πέτρος, Tjetri, ο Πέτρος ρωτήθηκε, τον ρώτησε ο Κύριος τον Πέτρο, kur e pyeti Zoti Pjetrin, αγαπάς με περισσότερον τούτο. më do më shumë se gjithçka. Γιατί? Pse? Γιατί τρίτη φορά που εμφανίζεται ο Κύριος αναισθημένος αυτόν, Sepse 3 herë ju shfaq Zoti και aty στους i lindur μαθητάς του, δόξα τω Θεώ, dhe dishepujve të tij και ο Κύριος και ο Πέτρος λέει πάω να αλλιεύσω. dhe Zoti dhe Pjetri tha do shkoj të peshkoj. Τρίτη φορά Hera e tretë, ανασταίνεται ο Κύριος, ringjallet Krishti συναντημένοι μέσα σε ένα δωμάτιο, dhe ata i ndofshiron në dhomë ήρθε ο Κύριος ανάμεσά τους, dhe Zoti vjen midis tyre, έδωσε μια ευλογία, με do dha një κρίση, bekim το λάβετε πνεύμα Άγιο. dhe u tha atyre merrni frymën e shenjtë. Μετά έρχεται ο Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν μεταξύ αυτών. Dhe aty vjen Thomai i cili mungon herën e parë, Τον Πανθωμά είδαμε τον Κύριο. i than Thoma ne pam Zotin, Ο Θωμάς λέει: εγώ αν δεν βάλω το άκρη μου τον τύπο, τον ίνο και την παλάμη στην πλευρά του, πιστεύω ότι είναι πραγματικά αναισθημένος. dhe Thomai thotë nëse nuk ve gishtin tim tek vrima e gojëve dhe tek vendi ku e çkuan me eshku nuk besoj, Αλλά αυτό το Θωμά είδε τον Κύριο, τον έκανε να σταθεί με τους άλλους μαθητάς. po ky e veri Thoma që ai ishte bashkë me dishepujt e tij, Και η të δεύτερη tjerë, Κυριακή έρχεται πάλι ο Κύριος και ο Θωμάς dhe ήταν- erën e dytë vjen Zoti në dhe aty ishte Thomai και ο Θωμάς ήταν μαζί τους. dhe Thomai ishte bashkë me ta. Και τον Κύριος και του λέει: Θωμά, έλα εδώ. Dhe Zoti thotë Thomai ta dhe këtu, Βάλε το δάκτυλο στον τύπο των ήλων, vere gishtin tek vrimat e gojëve, παλάμη στην πλευρά μου, vere këtu në brinj και είμαι άπιστος αλλά πιστός. dhe mos u bëj mos besues, po besnik. Και ήταν και ο Θωμάς και ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Dhe Thomai të thotë Zoti im dhe Perëndia im. Δεύτερη φορά φανερώνει το Κύριος αναισθημένος μαθητάς του. Era e dytë që Zoti shfaqet dishepujve, Την τρίτη φορά φανερώνει στην κοιλάδα στη λίμνη της Τιβεριάδας. dhe erën e tretë Zoti shfaqet te limi i Tiberiadës. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, Pietri, Gjoni dhe Jakobi, ο Θωμάς, Thomai, Ναθαναήλ, Nathanaeli δύο κομμάτια, dhe dy të tjerë, μαζί με τον Πέτρο bashkë me Pietrin, και λέει ο Πέτρος πάω να αλλιεύσω. dhe Pietri thotë që shkoj të peshkoj. Πώς αδερφέ μου, Po ku vetë o vëlla? Κύριος είναι αναισθημένος. Zoti është i ringjallur. Έχετε να σε δει, να σε Vjen të ευλογήσει, shikoj dhe të να σε flasë, ευλογήσει. dhe të bekoj. Πάω να αλλιεύσω. Shkoj të peshkoj. Το παρασύρονται και οι άλλοι. Και Dhe bashkë me të shkojnë dhe të tjerë. ερχόμαστε με σένα. Vinë me ty, i thanë. Πήγαν εκείνο το βράδυ, δεν πιάσανε απολύτως τίποτα. Dhe shkuan bashkë me Pietrin dhe atë natë nuk zuna asgjë. Το πρωί ποιος περίμενε στον Αγγελός. Dhe në mëngjes Zoti pris atje në Bregdet. Φωνάζει, παιδιά, λέει, έχετε τίποτα Άγιο. Dhe u thotë atyre keni diçka për të ngrënë. Δεν έχουμε τίποτα, λέει. Dhe ata i thanë nuk kemi asgjë. Ρίξτε στα δεξιά μέρη του πλοίου. Dhe i thotë hidheni rrjetën të djathtën tuaj. Ρίξαν τα δεξιά μέρη του πλοίου 153 ψάρια μεγάλα. Dhe odhën rrjetën të djathtë dhe zunë 153 peshë. Μιλάνε, είπε, ο Κύριος είναι. Dhe thanë Zoti është. Που είπε ότι είναι ο Κύριος. Dëgjon Pietri që është Zoti Πέφτει γυμνός καθώς ήταν. dhe ashtu ishte lakuriq, Έβαλε ένα επένδυμα επάνω και vuri një rrok mbi trupin e tij και βγήκαν στον Αγιαλό. dhe dolën aty në Bregdet. Έχει όλα έτοιμα ο Κύριος. Dhe Zoti kishte gjitha gati. Ανθρακιά, Ato
ζιάρι, εκεί το ψωμί, μπούκουν, το ψάρι, πέσκουν, ελάτε να γεματίσετε. dhe tha δεν ήταν τχάνι. Πάγανε, χορτάσανε, Έγκραν, nuk gopën, κύριος στο Πέτρο, Πέτρο θα πας με περισσότερο τούτο. dhe Zoti thot Petrit më tonë shumë se këto gjëra. Και ο κύριος μας ρωτάει, μας αγαπάτε περισσότερο τούτο. Dhe Zoti na pyet, më donin shumë se gjithë këto gjëra, Περισσότερο τα ψάρια, më shumë se peshq, τα καράβια σας, se anijet tuaja από ό,τι έχετε περισσότερο με αγαπάς. nga gjithçka që keni më doni më shumë. Κύριε, λέει, ξέρω ότι σε αγαπώ. Dhe Pietri thot, o Zot, ti e di që më do dua. Βόσκε τα αρνία μου. E thot, ushqej delet e mia. Δεύτερη φορά, κύριε. Πέτρο, για να μ' αγαπάς. E pyet për dy tjerë Zoti, më do Petro më shumë se këto gjëra. Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Dhe Pietri thot, o Zot, ti e di që më do dua. Βόσκε τα πρόβατά μου. Zoti thot që ushqej delet e mia. Τρίτη φορά, Πέτρο, Herën e tretë e pyet, αγαπάνε περισσότερο τούτο. më do më shumë se këto gjëra. Κύριε, λυπήθηκε ο Πέτρος. Dhe Pietri u mërzit. Συγνωρίζει τα πάντα, συγνωρίζει ότι σε αγαπώ. Dhe Pietri thot që ti di gjithçka, ti e di që më do dua. Και σου λέω που του είπε ο Κύριος όπου λέει όταν ήσουν νέος πήγαινες όπου ήθελες. Dhe Zoti thot që kur ishe i ri shkoj ku do doje, Του λέει αν θα σε φέρνει εκεί που δεν θέλεις. po kur të plagët do të çojnë atje ku ti nuk do. Και τον φανέλων ποιο θα είναι, θα δόξα στο Θεό. Dhe i tregoj atij në çfarë vdekje Pietri do vdiste. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, αδερφοί. Këto gjëra janë gjëra shumë të rëndësishme vëllezër. Ο Κύριος μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Zoti na ka thëritur që ta ndjekim atë. Ποιος αγαπάει πατέρα, μητέρα, παιδί μου, δεν άκουσε ματίζει. Zoti thotë që kush do më shumë babë, nën, motër, më shumë se ne nuk kesh ide për mua. Ποιος θέλει να σώσει τη ζωή αυτή στον κόσμο αυτόν, τη ζωή του στον κόσμο αυτόν. Po sa thon. Ποιος θέλει να σώσει τη ζωή του στον κόσμο Kush do αυτόν, të fitojë jetën e tij në këtë botë, θα την απολέσει. duhet ta humbi atë. Και ποιος απολέσει τη ζωή του για μένα, Dhe kush do ta humbi jetën e tij për mua, και τη βασιλεία μου, për vërtetën στον time, αιώνιο θα τη διαφυλάξει. jetë të përjetshme i kam dhuruar. Θα θέλει πια να τον όλο τον κόσμο για δίσκες στην βασιλική ψυχή αυτού, Çfarë do të fitojë njeriu nëse gjithë bota fiton dhe humbet shpirtin e tij? και θα ωφεληθεί ο άνθρωπος. Çfarë leverdie do ketë njeriu? Ωφεληθούμε τίποτα. Do kemi leverdi. Αλληλούια. Aleluja. Και μας κάλεσε για να γνωρίσουμε την αλήθεια και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Zoti na thërriti që të njohim atë dhe të jetojmë përjetësi me të. Και αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε. Dhe këto duhet i kuptojmë. Να δώσουμε την καρδιά μας εξ ολοκλήρου στον Κύριο. Të ja japim zemrën tonë të gjithë Zotit. Αρχίσαμε τον Κύριο να τελειώσουμε έντοξα με το Χριστό. E filluam jetën me Zotin dhe ta mbarojmë me lavdi me Zotin. Ο Κύριος μας έκανε τη χάρη να μας καλέσει. Zoti beri hir që ne ta njohim atë. Ξέρουμε ότι είμαστε κατά χάρη εξωσμένοι. Αυτό δεν Dhe ne είναι dim το që δώρο. jemi nga hiri shpëtuar, nuk është nga ne. Προγνωρισμένοι του Κυρίου είναι αυτά. Jemi të njohur nga Zoti. Μας γνώρισε προκαταβολής κόσμο ο Χριστός. Na njohu Zoti para se të krijonte botën. Όσο προγνώρισε τούτους και κάλεσε, Ata që i njohu dhe i thërriti, όσο κάλεσε τους και δικαίωσε, ata që i thërriti dhe i drejtësoi, όσο δικαίωσε τους και δόξασε. ata që i drejtësoi ai dhe i lavdëroi. Καλεί ο Κύριος αδερφοί, τον Zoti i thërret vëllezër, Δία του Ηλία, καλεί ας πούμε τον Δία του Ηλία, του προφήτη, nga profeti Ilia, καλεί τον Eliseu. τον Ελισαίο. Όχι, είναι τον Ελισαίο. Δόξα τω Θεώ. Thërrit Eliseun Zoti mbas profetit Ilia, Και πηγαίνει ο Ηλίας να δει τον Ελισαίο. dhe shkon Ilia për të gjetur Elisen. Ο Ελισαίο είναι ένας γεωκτήμονας, Eliseu është një punëtor në Ara, έχει 12 ζέλι γουών ka 12 pemë qe, με το οποίο οργώνουν τα χωράφια του me të cilat ato punon tokën e tij, και έρχεται, τον πλησιάζει ο Ηλίας dhe i afrohet Ilia και πέταξε τη μυρωδία πάνω του μέσα σε μια στιγμή. dhe hodhi atë mantelin e tij. Και αφήνει τα δόντια του Dhe i le ato demat και λέει πάνω να μου χαιρετήσουν τους δικούς μου και έρχομαι λέμε κοντά σου. edhe i thotë që do shkoj të përshëndes të mi dhe do vi të ndjekë. Έχει μια περιουσία ολόκληρη. Edhe ai la një pasuri të madhe vëllezër. 24 πόδια. 24 demë. Γεωκτήμονας. Ishte i pasur, kishte pasuri. Κατάλαβε τον καλή ο Κύριος για τον Ηλία. Mirë po e kuptoi që e thërrisë Zotin nëpërmjet Και Ilias είναι υπηρέτης του Ηλία. dhe ju vesh shërbëtor Ilias. Τι έκανε. Dhe çfarë bëri? Κρατούσε μια λιτάνη με νερό για να πνίγει τα χέρια του Ηλία. Ai mbushte një legjen me ujë dhe i lante duart të Ilias. Και ακολούθησε τον Ηλία. Dhe ndoqi Ilian. Ο Ηλίας του λέει, κάτσε εδώ, του λέει, γιατί εγώ πηγαίνω λύση και δεν δίνει.
Dhe Ilia I tha që rrit tu tani se unë do shkoj në Bethil. Zi Kyrios και ζει ψυχής μαζί σου θα έρθω. Jeton Zoti, jeton shpirti tim edhe unë do të jem bashkë me ty. Thotë. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί πέρα, γη των προφητών, οι οποίοι πράγματι και αυτοί ξέρουν τον λόγο του Θεού. Aty kishte edhe të tjerë që dinin fjalën e Zotit, Του να ξέρεις ότι ο Κύριος σε παραλαμβάνει, λέει του Κυρίου σου πάνω στην σκευή σου. edhe thanë e di ti që Zoti do rrëmbej zotërin tënd. Το ξέρω, λέει σιωπάτε. E di, tha dhe mos flisni. Αλλά από αυτούς κανένας δεν ακολουθεί. Por nga ata asnjëri nuk e ndoqi. Λέω, λες κάτσε, του λέει, γιατί εγώ θα πάω στην Ιερихώ. Dhe Ilia thotë rini këtu do të shkoj në Jericho. Ζει Κύριος και ζει ψυχής μαζί σου θα έρθει. Jeton Zoti, jeton shpirti im bashkë me ty do vi. Edhe në Jericho. Πήγαινε στην Ιερихώ μαζί σου. Dhe shkon në Jericho bashkë me Εκεί Ilia. των προφητών ξέρεις ότι ο Κύριος παραλαμβάνει τον Κύριο σου πάνω στην Dhe aty σκευή σου. disa profetë thonë, di që Zoti do rrëmbej zotërin tënd. Το ξέρω, λέει σιωπάτε. E di thotë, por mos flisni. Αλλά κανένας δεν ακολουθεί από αυτούς. Por edhe nga ata asnjëri nuk e ndoqi. Η σημασία είναι ότι ακούμε το λόγο του Θεού, ακούμε το λόγο του Κυρίου. Ka rëndësi kjo vëllezër, e dëgjoj fjalën e Zotit, e ndjeki fjalën e Zotit. Να είμαστε στην αλήθεια του Θεού. Jemi në të vërtetën e Zotit. Κάνουμε το θέλημα του E Κυρίου. bëjmë vullnetin e Zotit. Τρίτη φορά. Κάτσε Hera με e την tretë. Ηλία γιατί εγώ θα πάω στον Ιορδάνη. I thotë Eliseut, rri këtu dhe unë do shkoj në Jordan. Ζει Κύριος και ζει ψυχής μαζί σου θα έρθει. Jeton Zoti, jeton shpirti im bashkë me ty do vi. Φτάσανε μπροστά στον Ιορδάνη, Vajtën aty jashtë Jordanit, χτύπησαν με την ερωτή ο Ηλίας στον Ιορδάνη, hipise goditën me mantellën e tij Jordanin e Ilia, ανοίξαν τα ύδατα και πέρασαν με u διεξόδους. hapën ujëra dhe ata kaluan. Ευχαριστούμε το Θεό. E falenderoj Zotin. Έξω οι άλλοι, οι γη των προφητών παρακολουθούν. Παρακολουθούν. Djemtë e profetë ndjekin, Κανένας όμως δεν πάει κοντά. asnjëri nga ata nuk erdhi afër. Και του λέει ο Ηλίας, Dhe i thotë Ilia, τι θέλει να σου κάνω πριν να αναλυθώ, çfarë do të bëj për ty para se të rrëmbem? την πλασία μερίδα από το πνεύματός του. Dy fishin e frymës tënde. Σκληρό πράγμα ζήτησε. Kërkove thotë diçka shumë të vështirë. Αλλά με δεις αναλαμβανόμενο θα γίνει σε σένα. Por në qoftë se do më shikosh duke u rrëmbyer, ajo do ndodhi tek ty. Ο Κύριος λέει, θα ζητήσετε τα καλύτερα χαρίσματα Dhe Zoti na thotë kërkoni dhuntit më të mira και την περαίουσα οδόν σας δικτύων. dhe unë do të tregoj rrugën më të mirë. Να φαβορητήν λέει όπως ο Παύλος. Te Korintas 9, flet apostollit parë, Για το της αγάπης. rruga e dashurisë. Και δεν περπατάνε μαζί. Duhet të ecim bashkë me të. Έρχεται μια άμαξα πυρός με τους οίκους πυρός. Vjen një makinë zjarri Και παίρνει πάνω από το κεφάλι του Ηλία, τον Ελισέ, τον Ηλία. dhe merr lart profetin Elia. Ψήφι τι απολαμβάνει από τους αυτούς. Και να φωνάζει. Τι απολαμβάνει από τους αυτούς την ώρα αυτή. Çfarë shijon ai njeriu në atë çast? Τι έχει ο Κύριος να δώσει στον άνθρωπο που τον ακολουθεί. Çfarë ka Zoti për vetë njeriu që e Φοβερά ndjek? πράγματα, φοβερά πράγματα. Gjëra të mrekullueshme, mrekullueshme. Άμαξα του, άμαξα εκεί. Dhe i thret Ισραήλ και είπε εικόνα αυτού. makina e zjarrt. Από τον Ηλία τι έμεινε, Nga Elia çfarë ngeli? μόνο η μιλωτή του. Vetëm manteli. Είδε τη μιλωτή του. E mirë Eliseu atë, Στέκεται μπροστά στον Ιορδάνη, qëndron përpara lumit Jordan, σηκώνει την μιλωτή και τη λέει, e ngre πού είναι ο Θεός του dhe Ηλία. thot ku është Zoti i Ilias Ανοίγει ο Ιορδάνης. dhe hapet lumi Jordan. Πέρασε ο διεξήρας. Dhe ai kalojnë në të thatë. Και είπαν όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπαν από μακριά, Dhe thanë të gjithë ata që shikonin nga larg, το πνεύμα του Ηλία ανεπάχθηκε από τον Ελισέ. thanë që fryma e Elias u qëndroi mbi Elisen. Μεγάλη σημασία να πάρει το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Dhe është shumë e rëndësishme të kemi frymën e Zotit brenda nesh. Και το πνεύμα του Θεού να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Dhe vullneti i Perëndisë të bëjmë fryma e Perëndisë do të bëjë vullnet me Zotin jetën Το tonë. πνεύμα του Άγιου μας ανενώνει όλη την αλήθεια. Fryma e shenjtë është ajo që na zbulon të Είναι gjithë ο λόγος του vërtetën. Θεού ο Dhe Χριστός. vërteta është fjala e Perëndisë, është vetë Jezusi Krishti. Ακολουθήσουν τον Κύριο. Të ndjekim Zotin. Το πνεύμα του Ηλία ανεπάχθηκε από τον Ελισέ. Fryma e Elias qëndroi me paqe në brenda Elises. Όλους αυτούς όμως κανένας δεν ακολούθησε. Dhe nga të gjithë ata asnjëri nuk e ndoqi. Μάλιστα του είπαν να στείλουμε λέει, 50 ανθρώπους που έχουν δυνατούς λέει, να ψάχνουν και να βρουν λέει, τα πάνω στα όρια λέει, της κοιλάδας, μπας και τον πέταξε λέει. Το Dhe i πνεύμα thanë që λέει, të dërgojmë gati se kanë 50 vrarë. veta, të kërkojmë trupin e Elias mbase humbjen për shkëmbimin τον për frymë επίμανε. dhe dëgjoni çfarë thanë. Μη στείλετε λέει. Ja i thotë mos Και dërgoni. επιμέναν να Ata στείλετε. të ngulin, Μη στείλετε. të dërgojmë. Ψάχνουν να βρουν τον Ηλία. Dhe kërkonin të gjeni Elian, Με τον Ηλία σαν να πάμε στην αγκαλιά του Κύριου. ose Elia ishte në krahët e Perëndisë. Ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να κάνει το λόγο του Θεού. Dhe ky njeri vazhdon të bëj veprën e Ο Zotit. Κύριος είναι να τον υπηρετήσουμε αδελφοί. Zoti doi të Ο shërbejë, κόσμος χάνει. bota humbet. Βλέπουμε τον κόσμο στην κατάστασή του. Shikoni botën në çfarë Θέλει gjendje μας ο ndodhet. Κύριος. Στη 1979
Τρίτο κεφάλαιο του Πέτρο επιστολή, tek Pietri 2, kapitulli 3, το 3 από το 14. nga 11 deri te 14. Pietri 2, kapitulli 3, 11 deri 14. Në qoftë se pra të gjitha këto gjëra do të shpërbehen, sa e shenjtë dhe e perëndishme duhet të jetë atëherë cilja juaj, duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndis, për shkak të së cilës qiejt marrin flak dhe do shpërblehen dhe elementet e konsumuara nga nxehtësia do të shkrihen. Por ne sipas premtimit të tij presim qiej të rinj dhe tokë të re në të cilën banon drejtësia. Prandaj të dashur duke i pritur këto gjëra, jeni të zellshëm dhe jeni përpara tij të pa përlyer dhe të paqërtueshëm në paqe. Γνωρίζουμε ότι πάντα τα θα διαλύονται. Dhe shkojmë që gjitha këto do marrin fund. Η γη και τα σέλκα και τα σέλκα θα κατακάουν. Të gjitha gjërat do të jenë do marrin flak. Είναι μια υπόσχεση από τον Κύριο. Ky është një premtim nga Zoti. Νόσον ενός και η νέα γη προσμένω από δικαιοσύνη κατοικεί. Ne presim qiej të rinj dhe tokë të re, Και αν në προσμένουμε τους νέους ενός και τη νέα γη cilën aty është drejtësia e Perëndis. τι πρέπει να είστε εσείς. Cilët jeni ju thot? Πάντα αυτά θα διαλύονται, τι πρέπει να είστε εσείς. Nëse gjitha këto shkatërrohen dhe shpërben, Ποιοι είναι εσείς, εμείς είμαστε αδελφοί. cilët jeni ju, ne jemi Τα ata. παιδιά του Θεού. Fëmijët e Zotit. Τι πρέπει να συμπολείτε με άγιο και ευσέβεια. Πολύτε με άγιο και ευσέβεια. Συμπολείτε με άγιο και ευσέβεια. Që jemi Πολύτε με. Të zgjetur. jemi të zgjedhur, të zgjedhur. Πολύτε με άγιο και ευσέβεια. Jemi të zgjedhur dhe të shenjtë Πολύτε με όμως δεν το στοιχείο στον ουρανό. dhe jeta nuk është punë tokë për në qiell, Όπου περιμένει τον Ιησού Χριστό τον nga Κύριο. ndej që presin të ardhmën e Zotit tonë Jezus Krisht. Να μετασχηματίσετε το σώμα αυτό τη Që ταπείνωση. dhe shndërroj këto trupa tanë të Θα του prishëm κάνει σώμα για το σύσσωμα, θα του κάνει σύμμορφο με την εικόνα της σώματος αυτού. dhe do t'i shndërroj dhe do t'i bëj ashtu siç është trupi i tij, Με την οποία δύναμη ο Κύριος δίνει να κάνει τα πάντα. nëpërmjet të cilës Zoti mund të bëjë gjithçka. Καθώς φορέσαμε την εικόνα του γλυκού, θα φορέσουμε την εικόνα του υπουρανίου. Dhe ashtu siç kemi veshur këto trup të prishëm, do veshim Προσχύνησε të από το trupin Θεό, e paprishëm. προσχύνησε από το Θεό της. Këto janë premtimet dhëna nga Zoti. Πολύτε μάμα να το πιστεύουμε αυτό. E besojmë kaq që Πιστεύουμε πολύτε μάμα στον ουρανό. Amin. falënderojmë Zotin. Λογικά το όνομα του Κυρίου μας. Lavdien dhe Zotit. Πολύτε μάγιο και ευσέβεια. Ξέρετε τι σημαίνει ευσέβεια. E dinë çfarë do të perëndishmëri. Μέγας πολιτισμός, η ευσέβεια λέμε τα αυταρκίας. Perëndishmëri do thotë pasuri e madhe nga Zoti. Ο χριστιανός είναι ο ευσεβής χριστιανός είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου τούτου. I krishterë i perëndishëm është me i pasurin të botë. Μέγας πολιτισμός, Është një pasuri e madhe. η ευσέβεια, μέγας πολιτισμός με τα αυταρκία. Perëndishmëria, Και μας τα έχει δώσει όλα. Zoti na ka dhënë të gjitha. Μας έχει χαρίσει πάντα τα προσοχή και ευσέβεια. Na ka dhënë të gjitha për jetën dhe për të jetuar në perëndishmëri. Ό,τι έχουμε ανάγκη μας τα δίνει ο Κύριος. Çdo gjë që kemi nevojë Zoti na ka dhënë. Και μας έκανε ο Κύριος Dhe na ka bërë Zoti, δώρο της μέγιστης και τίμιας na επαγγελίας. ka bërë dhurat premtimet e mëdha të Tij. Πώς μπορούμε να τα ακούσουμε αυτά και Si mund t'i dëgjojmë gjitha këto? μέγιστες και τίμιας επαγγελίας. Premtimet të mëdha nga Zoti Είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή Θείας φύσεως. dhe Είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή Θείας φύσεως. sipas saj është λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο τα... Παιδιά Θεού, Jemi fëmijë të Perëndis. ευχαριστούμε τον Κύριο. E falenderojmë Zotin. Μέγας πολιτισμός, η ευσέβεια με τα αυταρκίας. Perëndishmëria, Ευσέβεια. perëndishmëria Με αυτά και me Να ακούμε αυτά που έχουμε. ό,τι έχουμε me të gjitha ανάγκη. do kemi nevojë. Na ka dhënë Zoti. Όλα μας τα δίνει ο Κύριος. Të gjitha na ka dhënë Zoti. Όλα μας τα δίνει ο Χριστός μας. Të gjitha na ka dhënë Jezus Krishti. Μας μέγας πολιτισμός, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτό. Nuk ka bekim të madh se ato na ka dhënë Άνθρωποι Zoti. αγωνίζονται τον κόσμο αυτό για να κερδίσουν χρήματα. Ka prindër që punojnë jetë për të fituar shumë lekë. Πέφτουν σε παγίδες αμύωτους και βλαβεράζουν. Dhe bien ato grackat e të ligut, Βυθίζονται στον όλεθρο και την απώλεια. duke u futur dhe u zhytur në humbje. Ρίζα πάνω το κανονικό είναι φιλαρκυρία. Dhe rrenjë e gjithë këqijave është fitimi për para. Εμείς πλουτίζουμε το πλούτο του ουρανού. Por neve fitojmë fitimin e qiellit. Θα μας τα δίνει ο Κύριος. Dhe gjitha këto na jetë Krishti. Άρα λοιπόν έχουμε τις επαγγελίες του Κυρίου μας. Prandaj duke pasur gjitha këto premtimet e Zotit, Μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. këto premtimet e mëdha që na jep vetë Krishti. Είναι αντί το γίνεται και με Θείας φύσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Amin.
Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, Prandaj çfarë duhet të bëjmë? καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, Duhet të pastrojmë veten tonë από μαλλιούς μολυσμούς από τους nga πνεύματος gjithçka e pis e trupit και tonë να πληρούμε αγιοσύνη με φόβο Θεού. dhe të bëjmë dështim nga frika e Zotit. Δεν θέλουμε να απολαύσουμε αυτές τις επαγγελίες. Nuk duhet që kemi këto premtime. Δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτά που είχε ο Θεός για μας. Nuk duhet të jetojmë atë që Zoti ka përgatitur për ne. Πού θα πάμε, στον κόσμο θα πάμε. Ku do vëmë? Në botë vëmë. Μην αγαπάτε τον κόσμο, δεν ήταν τον κόσμο. Ata që duan botën do shkojnë në botë. Πάμε τον κόσμο, επιθυμία της αρκός, επιθυμία των Dhe çdo οθασμών, gjë që është nga bota, dëshirimi i syve η αναζωογνία του βίου, dhe njerëzit do të δεν pasurojnë είναι του tokë, πατρός, είναι του κόσμου. nuk janë nga Ati, por janë nga bota. Ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες Bota αυτών, kalon dhe dëshirat e saj kalojnë, λόγος του μένουν στον αιώνα. kurse fjala e Perëndisë qëndron në vjetësi. Εσείς Θεού, Këto janë premtimet e Zotit. τώρα είμαστε τέκνα θεολογικοί. Tani thot Zoti ne jemi fëmijët e Και Perëndisë δεν γνωρίζουμε τι θέλουμε θα γίνει. dhe nuk e dimë se çfarë do të Μέρα ndodhë. εκείνη που θα έρθει να μας πάρει ο Κύριος. Deri ditën do vi Zoti na marrë. Με ένα ξενοκλίδα θα το δούμε, θα είμαστε όμοι με Αυτόν. Por kur të vi dita të na marrë, do të jemi të njëjtë me Εγώ ta. με τον Κύριο, Unë i njëjtë me Zotin, εσύ όμοιος με τον Κύριο, ti i njëjtë me Zotin, μία με τον Κύριο, εσύ. ti motor e njëjtë me Zotin. Ποιος έχει την ελπίδα, θα έχουμε αυτήν την ελπίδα, αδερφοί. Kush e ka këtë premtim Θα dhe δεις të τον εαυτό shpresë, του κάτω σε εκείνος είναι e καθαρό. pastron veten e tij, Πρέπει να βλέπουμε πως αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριος. duhet të shikojmë tek ato që Zoti ka përgatitur për ne. Ευχαριστούμε που μου αρέσει πως σχέσεις από τον Ne Κύριο. falenderojmë sepse kemi premtime të Αξίζει να shumta κάνουμε στην Εκκλησία του Χριστού. dhe ja vlen që ne të qëndrojmë në kishën e Πάντοτε, Krishtit. τι ώρα Gjithmonë, είναι, τι ώρα έχει προσευχή, 7 με 8, εδώ θα είμαστε. sa mirë 7 me 8 kemi lutje aty do 7 të με jemi. 8 θα είμαστε εδώ. 7 me 8 do të Το kemi. παιδιά θα γεμάτο. Οι κύριοι μας. 8 me 9 duhet predikimi, Εδώ θα είμαστε. ku do jemi? Και θα είναι ο Κύριος, ξέρεις τι να Sepse είναι. këtu është Zoti Να vëllezër. έρχεται ο Κύριος στην Εκκλησία και μην να είμαστε στο σπίτι μας E και να dini βλέπουμε duhet thotë të τηλεόραση. vi Zoti këtu dhe ne të jemi në shtëpi të shkojmë televizor. Πώς μας βλέπει ο Κύριος μετά, πώς θα μας βλέπει ο Κύριος μετά. Si do na shikojë Zoti pastaj? Εμείς με τα παιδιά μου ακούν το λόγο του Θεού και ξέρουν ότι που βρίσκομαι και δεν έρχονται. Dhe Zoti thotë që në vend të jenë atje fëmijët e mi dy Po, që Κύριος θέλει να μας janë jashtë. επισκεφτεί. Si Θέλει do να na μας επισκεφτεί. kërkoj Perëndia, si do na i besoj gjërat. Μας επισκεφτεί ο Κύριος απόψε. Zoti na vizitoj këtë Θα darkë. βρεθούμε με πνεύμα Άγιο, θα θεραπευτούμε. Të mbushemi me frymën shtrenjtë dhe të shërojmë. Ξέρετε το Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Na di Zoti. Αυτά που το προσέξουμε, να κοιτάξουμε. Këto duhet të kemi kujdes me hyrjen e Zotit. Όταν λοιπόν προσέχουμε αυτό το που μας ανενώνει ο Θεός αδερφοί, Dhe duke τότε kujdesur këto që είμαστε εκεί μας Zoti θέλει ο na Κύριος, thotë, η ευλογία του Κύριου είναι μαζί μας. dhe të rrim aty ku thot Zoti, atëherë bekimi Κύριος do të θέλει να jetë είμαστε me. άγιοι και καθαροί. Zoti do të jenë të pastër dhe të shenjtë. Ο αγιασμός και η καθαρότητα έχει μεγάλη σημασία. Shenjtëria dhe pastërtia Οι shumë e άνθρωποι στον rëndësishme. κόσμο λίγο λίγονται. Njerëzit në botë janë lerosën dhe bën pis Και θα μολυνθούν ακόμα περισσότερο. dhe do lerosën akoma dhe më shumë. Θα διάσουν τη δική μου λέει, θα αγιαστούν ακόμα με την άλλη και περισσότερο. Kurse fëmijët e mi do Zotit do pastrohen dita Και ditës θα καθαρίζονται συνεχώς και διαρκώς. dhe do pastrohen gjithmonë dhe çdo ditë. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων του Θεού και των ανθρώπων του κόσμου. Ky është ndryshimi ndërmjet fëmijëve të Perëndisë dhe fëmijëve të botës. Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. Dhe presim Zotin vit na marrë. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. E falenderojmë Zotin për gjithçka. Μένουμε στην υπόσχεση αυτού. Të qëndrojmë tek premtimi i Νέους tij. νόμους και νέοι προσμένουν την δικαιοσύνη. Qiell të re dhe tokë të re Zoti ka bërë për ne. Παρακάτω λέει προγνωρίζονται στα τα γνωρίζετε πριν γίνουν, τα γνωρίζουμε. Dhe këto ne i dim para se ti ndodhin. Προσέχετε την πάρει ψηφίζουν την πλάνη των ανώμων και πέσετε από το Dhe στερικό. shikoni thotë mos u zhvendosni nga rryma e re me njerëzve. Δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους. Ne nuk kemi asnjë lloj lidhje me njerëzit e botës. Εμείς έχουμε κοινωνία με τον Έλληνα. Ne kemi parësi me njëri tjetrin, Κάνουμε τα πράγματα του Θεού. diskutojmë për gjërat e Θα Zotit, πάμε ένας στον άλλον. duam njëri tjetrin, Θα δεν υπάρχουν στον κόσμο αδερφοί. nuk duam të shkojmë në botë vëllezër, Προσέχουμε λοιπόν. të kujdesemi Ο domethënë, Κύριος έρχεται και θέλει να μας βρει στη θέση που θέλει. sepse Zoti vjen dhe do të na gjejë në vendin që ai na ka Το caktuar. μυστήριο της ανομίας είναι την ενεργή του. Αντίθετο είναι που είναι πλησίον. Ati Krishti është afër dhe po vjen. Δεν υπάρχουν κυβερνήτες σήμερα πάνω στον κόσμο. Nuk ka qeveritar në këtë botë sot Και αναζητούν οι άνθρωποι έναν κυβερνήτη που θα μπορέσει να τους dhe οδηγήσει. njerëzit sot kërkojnë qeveritar që t'i udhëheqin. Κάποιο αντίθετο. Do vi antikrishti Με την ενέργεια του Σατανά τη σημαίνει και τώρα τα ψεύδια μεταξύ των απολυμμένων, dhe ai do vi me shenja të mëdha οι οποίοι δεν ευαίσθησαν την αγάπη του Θεού και την αγάπη της αρκείας για να dhe të gjithë ata që nuk pranuan dashurinë e Perëndisë, δεν δεχτήκαν τον Χριστό. Θα që δεχτούν nuk e αντίθετο. pranuan Krishtin, Αλλά πριν έρθει αυτός, θα e φεύγουν. para se të vijë ai, antikrishti, Το μυστήριο της ανομίας είναι την ενεργή και σου επιβληθεί μέσω πολλών τώρα. dhe ajo që e pengon atë ndërmjet është kisha e Krishtit Ποιος δεν εμποδίζει να εκδηλωθεί, dhe ajo kush e pengon η atë Εκκλησία του Χριστού. është kisha e Krishtit. Θα φύγει η Εκκλησία και θα έρθει αυτός. Do iki kisha dhe pastaj do vi Δεν antikrishti. θα βλέπουμε όλα μπροστά μας να γίνονται αυτά. Nuk i shikojmë gjitha këto përpara dhe i shikojmë të ndodhin. Σήμερα εδώ μιλάνε για τον αριθμό στην ταυτότητα. Sot njerëzit flasin për atë numër në pasaportë Προτιμάζουν την οδό του Αντιχρίστου. dhe ajo që bëhet është përgatisin udhën e antikrishtit. Από ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς.
Atëherë cili duhet jemi ne? Δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στο θέλημα του Κυρίου. Nuk duhet jemi të lidhur mbas të vullnetit të Perëndisë. Εμένα τι είναι κάτι, το κάνει στο σπίτι μου, ξαπλωμένος εκεί. Atëherë më mirë për mua çfarë është? Ti je të rinë në shtëpi dhe Δεν ακούω το λόγο του Zotin, Θεού. apo të rri këtu dhe dy fjalë e Zotit. Εδώ είμαι, θα είμαι, δόξα τω Θεώ, να Këtu φύγω duhet από τον jemi κόσμο αυτό, derisa ti nga kjo botë. στην Εκκλησία του Χριστού θέλει. Duhet jemi në kishën e Krishtit. Λέω Κύριε Θεέ μου, θέλω να με πάρεις όρθιο. Αυτό λέω. Dhe i them o Zot do të më mbash këmbë. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Κύριο. Atë Zot. Εδώ με το πρόσωπο του Κυρίου, με τον Χριστό μας αδελφοί, Kemi fytyrën e Zotit. έρχεται να μας παραλάβει. Vjen Krishti na marrë. Είμαστε έτοιμοι, Jemi gati. τον περιμένουμε. E presim. Πληρώμαστε με Πνεύμα Άγιο. Bushemi me fryrë shenjtë. Εδώ είναι ο Κύριος. Zot. Ό,τι έχουμε ανάγκη, το στήσουμε τον Κύριο. Çdo gjë që kemi nevojë të kërkojmë Zotit. Μα μ' ακούει ο Θεός, όλοι μας ακούει αδελφοί. Ma dëgjon Zoti gjithë na dëgjon Έχω Zoti. προσευχηθεί τόσες φορές. Ο Κύριος ακούει. Jemi lutur kaq herë, Θέλω Zoti πάντως dëgjon. λέει να προσεύχεσαι και να μην αποκάμετε. Πάντως να Dua προσεύχεσαι. gjithmonë të gjithë të lutet dhe të mos Μίλησε ο Κύριος bini. και μίλησε ο Κύριος για τον άδικο, τον κριτή και τη Dhe χείρα. foli Zoti për atë të gjykatësin e keq dhe atë gruan e vet, Η οποία ζητούσε να κάνει εκδίκηση στην υπόθεση της και με e υπόθεση της. cila e kërkonte drejtësi për atë çështjen e saj, Αλλά αυτός δεν ήθελε. por ai nuk donte. Ο άνθρωπος δεν τρεπόταν, ο άνθρωπος Θεός δεν φοβούσε, Δεν δεν φοβόταν, είχε ο φρίκας άνθρωπος δεν νύχτα. τρεπόταν. Nuk ishte frika Zotit, Αλλά αυτή επέμενε por ajo συνεχώς. që më ngulte. Χτύπαγε την πόρτα. Do diste derën e tij, Δικασούμαι από το αντιδίκου μου. më jep të drejtën time. Και έφτασε η ώρα που είπε ο άνθρωπος αυτός, επειδή άνθρωπο δεν φοβάμαι και Dhe ai njeriu i cili αυτό ishte δεν frika φοβάμαι και Zotit άνθρωπο dhe δεν nga τρέπομαι, njerëzit, γιατί με ενοχλεί η χείρα αυτή, në qenë se ajo më shqetëson, θα εκδικάσω την υπόθεση. do t'ja jap të drejtën saj. Κύριος Σπίδη, ακούτε τι λέει ο άδικος ο κριτής. Dhe thot Zoti e dëgjoj çfarë tha ai Δεν gjykatësi pa drejtë. Θεός δεν θέλει να κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Në qoftë se i bëri diçka të tillë, Zoti nuk Τον ka πόντο drejt προς fëmijëve të αυτόν, tij. τον πόντο προς αυτόν. Për ata që i tharasin ditën e natë Zotit, Αν και μακροθυμεί για αυτούς. edhe pse Μακροθυμεί για αυτούς. Περιμένετε. pret Zoti, edhe pse pret, Σας λέω θα είναι την εκδίκηση αυτών ταχαίων. Zoti do ta japi të drejtën shumë shpejt. Αλλά όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη επί της Por kur γέννησης. të viri Perëndit tokë, do ta gjej besimin tokë sot. Μήπως πούμε δεν με ακούει ο Θεός και φύγω από την Mos εκκλησία them του që Zoti nuk më dëgjon dhe unë largohem nga kisha. Για την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, αδερφοί. Jashtë kishe vetëm nuk ka Δεν shpëtim. υπάρχει σωτηριακή ζωή μακριά από την εκκλησία του Nuk ka Χριστού. shpëtim larg kishës. Μέσα στην εκκλησία μας φυλάει ο Κύριος. Brenda në kishë na ruan Zoti. Αυτός η Ιερουσαλήμ που κυκλώνεται από τα όρη, Prandaj thotë Jeruzalemi është rrethuar nga malet, έτσι ο Θεός κυκλώνει τον όρον αυτού. kështu edhe kisha është rrethuar nga ai. Είμαστε ευτυχείς, Jemi të lumtur, είμαστε πλούσιοι, jemi të pasur, έχουμε τα πάντα të çdo gjë και περιμένουμε τον Κύριο. dhe presim Zotin. Πόσο σημαντικό είναι να δούμε στον Κύριο. Sa e rëndësishme të gjë nga goja e Zotit. Βιετούλα αγαθέ και πιστεύω. Kalo punëtor, shërbëtor, besnik dhe i mirë, Θα λίγα στα Χριστός θα πρόλαβε σου καταστήσει ίσες και χαρά του tek të pakta qëndrojë besnik, tek të shumët do të vendosë. Μπαίνουμε στη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εαυτών ημών, Dhe do hymë në qytetin e Jeruzalemit, την ίσχυ κατοικία. atje ku jeton, Είναι υπάρχουν εκλεψίες του σκοτωμένου. atje ku nuk ka as vjedhje, as sëmundje, Και θα ζουν οι Άγιοι. dhe atje do jetojnë të shenjtët, për shekuj të shekuj. Αλληλούια, δόξα τω Θεώ. Latje Zotit. Τώρα να ζητήσουμε τον Κύριο μόνο μας στην καρδιά. Dhe tani ta kërkojmë Zotin Να në δω zemrën, Χριστό μας, këtu ku është να Krishti, μας επισκεφτεί. të na vizitoj, Να μας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. të na pagëzojë me Να frymën e μας shenjtë, σώνει με Πνεύμα Άγιο. të na mbushë Να gjithë me μας frymën e πέσει ο shenjtë, Κύριος të na shëroj Zoti και να είμαστε έτοιμοι να έρθει να μας πάρει. dhe të jemi gati të na marrë. Σας αγαπάμε όλους, Ju duam shumë, γιατί είμαστε αδέρφοι. sepse jemi vëllezër. Με τον Υιό Πατέρα. Kemi të njëjtin atë Ο Θεός όλων μας είναι ο Χριστός μας. dhe Zoti ynë Jezu Krishti. Η βασιλεία των ουρανών, η χώρα των εαυτών ημών. Dhe mbretëria qellore është vendi Δεν ku θέλουμε ne να do πάμε jetojmë. και βοηθάμε στον άλλον, στηρίζουμε τον στον άλλον. Të ndihmojmë njëri tjetrin, të përkrajmë njëri tjetrin, Δεν τσακωνόμαστε μεταξύ μας, nuk zihemi njëri tjetrin ούτε λέμε εγώ είμαι ανώτερος από αυτόν. dhe nuk themi që unë jam më i lartë se Όλους ο tjetri. Κύριος μας βλέπει, είμαστε παιδιά δικά του. Zoti na shikon të gjithë dhe fëmijët e Και tij. χαιρόμαστε γιατί είμαστε παιδιά δικά του. Dhe gëzohemi sepse jemi Κύριος fëmijët e πάρει το tij. καλό έργο μαζί μας, το τελειώσει αδελφοί. Zoti filloi një vepër Το të τελειώσει ndërmjet με dhe τη do ta σωτό μας στη mbarojë. βασιλεία των ουρανών. Dhe një ditë na çojnë në mbretëri qellore. Αλληλούια, ζει Κύριος, να μας ευλογήσει κατά Zoti na τα bekojë. ζει ο Θεός και